evacuation 112. We escorted you through the next protocol. Thank you for your cooperation. This is Worker 112, standing by at 10-1. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Breman Atenaya, Saudara. Pasukan Hizbullah merilis video serangan rudal ke wilayah Israel sebelum gencatan senjata antara Lebanon dan Israel dimulai. Serangan Hizbullah ini menyasar sejumlah fasilitas militer Israel yang dirilis oleh media Lebanon Al-Manar TV. Lokasi dan tanggal peluncuran tidak dapat diverifikasi secara independen. Sejumlah roket Hizbullah terlihat di langit kota Naharia, wilayah pesisir utara Israel pada Kamis malam waktu setempat. Pertahanan Israel Iron Dome mencegat serangan roket Hizbullah tersebut seiring sirine menyala ke seluruh penjuru kota. Meski demikian, pecahan roket menyebabkan kerusakan dan korban di kota Naharia. Serangan tersebut terjadi beberapa jam sebelum gencatan senjata antara Israel dan Lebanon berlaku. Kepanikan terjadi di kota Karmil yang terletak sekitar 30 km dari Naharia pasca serangan Hizbullah. Media televisi Israel Channel 12 mengungkap sedikitnya 6 orang terluka akibat pecahan roket Hizbullah. Sementara di Naharia, organisasi layanan medis darurat Israel Magen David Adom mengungkap 1 orang terluka akibat serangan itu. Serangan roket Hizbullah yang diluncurkan dari Lebanon juga menghantam wilayah Israel. Serangan ini membakar kendaraan warga. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Seorang paramedis tewas dalam serangan di Maifadon, Lebanon saat petugas pertolongan pertama sedang merawat rekan-rekan mereka yang terluka. Inilah rekaman detik-detik ledakan yang dirilis layanan ambulans Nabatiyeh. Ledakan terjadi di dekat ambulans mereka di Maifadon, Lebanon saat petugas pertolongan pertama sedang merawat rekan-rekan mereka yang terluka. Seorang paramedis tewas dalam serangan di Maifadon, Lebanon ini. Pemakaman para medis yang tewas akibat serangan Israel di Lebanon digelar pada Kamis waktu setempat. 3 serangan beruntun Israel ke Lebanon menewaskan 4 petugas penyelamat dan melukai 6 orang lainnya. Militer Israel tidak menanggapi pertanyaan soal serangan tersebut, namun mereka mengklaim sedang menyelidiki apa yang terjadi. Sebelumnya Israel menuduh Hizbullah menggunakan ambulans sebagai kedok aktivitas mereka. يقتلها قتلته إسرائيل قتلت شباب الدفاع المدني شباب الإسعاف قتلتهم ما كانوا عم يعملوا له كانوا شو كانوا عم يعملوا كانوا عم ينقذوا الجرحى والقتلى والشهداء. Israel dan Lebanon telah sepakat melakukan gencatan senjata selama 10 hari. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memastikan tidak akan menarik pasukannya dari Lebanon.
Tembakan bertubi-tubi dan pesta kembang api menghiasi langit Beirut Kamis malam waktu setempat usai Israel dan Lebanon sepakat gencatan senjata selama 10 hari. Warga yang sempat mengungsi turun ke jalan, bersukacita merayakan kesepakatan gencatan senjata. Warga pun bergegas kembali ke rumah mereka di pinggiran selatan Beirut untuk memeriksa kondisi rumah dan harta benda. Gencatan senjata dilakukan setelah perang Israel dengan Hizbullah yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Kepastian gencatan senjata sebelumnya disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump memuji gencatan senjata sementara antara Lebanon dan Israel dan menyebut kesepakatan itu sebagai peluang yang menarik. With Lebanon, it's very exciting. I think we're going to have a deal. We're going to have a meeting first time in 44 years. And Lebanon will be meeting with Israel, and they're probably going to do it at the White House. I think we will have an agreement between Lebanon, and they're going to take care of Hezbollah. But they're going to be working on Hezbollah right now. But we'll have an agreement between Israel, very importantly, and Lebanon. Meski gencatan senjata berlaku, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memastikan tak akan menarik pasukannya dari Lebanon. Netanyahu bilang zona keamanan oleh pasukan Israel justru akan diperluas yang membentang dari Laut Mediterania hingga perbatasan Suriah. כדי להשיג את הפסקת האש, חיזבאללה התעקש על 2 תנאים. התנאי ראשון, ישראל חייבת לסגת מכל שטחה של לבנון, עד הגבול הבינלאומי. תנאי שני, הפסקת אש במתכונת שקט תמורת שקט. לא הסכמתי לא לזה ולא לזה, ואכן שני התנאים האלה אינם מתקיימים. אנחנו נשארים בלבנון ברצועת ביטחון מעובה. זה לא 5 הנקודות שהיו לפני שהגעת הערים. זה רצועת ביטחון שמתחילה בים וממשיכה עד הר דוב ומבואות החרמון עד גבול סוריה. Gencatan senjata antara Israel dan Lebanon resmi dimulai sejak pukul 00 dini hari waktu setempat pada 16 April 2026 dan akan berlangsung selama 10 hari ke depan. Saudara, jangan beranjak. Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda berikut.